Mwaramutse none tariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu nimba Iran yaravuze ngo muve kuri Libani mugomba kuzumva mutabyumva mugahura n'isanganya rikomeye nivyo amasezerano yarasinywe hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika amasezerano agenda guhagarika intambara hagati y'ibihugu zombi mu karere hakaboneka amahoro ariko Iran yashizemo igihato kivuga yuko ayo masezerano agomba kugira agaciro ari uko Libani cyangwa se Lebanoni nayo ihawe amahoro ntabwo amahoro yaboneka kuri Iran yonyine kandi Libani arafatanya kurwa bayo bose bazira Israel ngo babure amahoro maze ngo Iran bizemere no way ntabwo bikunda ahubwo amahoro muri Iran amahoro muri Lebanoni amahoro mu karere bitari ibyo ngibyo fingers on a trigger urutoki rukumbarutso barahangana ivumbi ritumuke gusa ariko nanone abahezibora barengera ubutaka bwa Libani no bati olingate mu byangaye cyangwa se kumbyemere nago turaza kwemera gucishwa bugufi nk'insina ngufi ahubwo turaza gukora ibishoboka byose ngo duhangane namwe ingabo za Israeli zibasiriwe n'ibitero karabutaka Hezbollah isa n'iyasutse irimbuka rikomeye kuri Israel ku ngabo zabo za RF z'ubutaka bwa Libani Gentle Bell ndetse n'utundi duce dutandukanye bari gura n'ifa gusenya drones za FPV ibisasu bya muzinga ndetse yewe bakagaragaza neza ko biteguye gukora ibintu byo bamaze gukora ariko nubundi nagahinda kuri Israeli umbaze ngo byagenze gute nanjye bikubwire kamwe gukandi sibyo byonyine mu biruhande rwacu nuna ni itangazo cyangwa umuburo ukomeye cyane wa IRGC igisike cya Iran bahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkuko babwira yuko batabakeneye bugufi bwabo bari kubabwira ati mugende byose cyane mve muri kano karere nyuma yuko amasezerano yashyizwe mukono ndetse bikagaragazwa muri G7 inama yabereye Versailles mu Bufaransa Donald Trump amaze kwemeza yuko bagiye gutangira guhuza na Iran bakariba kamahoro yaboneka Iran iri gusenga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikiri mu karere zose gushyira agapira hasi zigasubira inyuma byihuse zigava muri kariya gace kuko zitavuyemo uruva gusenya ibizago biremereye nibyo bigiye gusuka byihuse cyane kuri izi ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bati mutuvira mugende ndabigarukaho sibyo gusa yitwa Abase Arachi ari hamwe n'abandi bayobozi batandukanye n'umuyobozi ushinzwe cyangwa se umuyobozi w'inteko ishinga amategeko ya Iran bageze mu Busuwisi aho bitabiriye ibiganiro byabo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika Abase Arachi ni umubona uri guhoberana ufite akapaple k'umweru mu kiganza bageze mu Busuwisi ariko bajyanye n'ubutumwa bw'ivugira Minabe 138 n'ubutumwa bufite icyo buvuga ni hashtag bashize ku ndege yatwaye cyangwa se izi ntumwa za Leta Iran ziyo kuganira mu Busuwisi nko kubwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo attention ni muze kuganira natwe muze muzi neza icyo mwakoze iminabe abanyeshuri 138 mwishe turacyabavugira ubutumwa ntaguraza kudubya ibintu mbere yuko none ibiganiro bitangira nyirizina ubimbaze mu kanya ndaje mbikubwire yitwa JD Vance ni Visi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mukafata urugendo ntibasubite mu kirere yerekeza mu Busuwisi nawe yabanje yihaniza Leta ya Israel ati Netanyahu twumve nawe mwebwe yo mukora ibintu nk'ibi ngibi by'ubusenzi ntago mubona neza icyo mushaka kuhungabanya dusinye amasezerano murangira mujye kurasa muri Libani abantu 16 bose bapfe ibi ngibi ntago byemewe ibi ngibi nakandi kaga nanjye ni mwabikoze si mujye ngo biraza kwagwa amahoro ekada Israeli ngo yakoze ibyo kwikora ubwayo yikoze muri make nyamara Iran ikimara kubona ibyakozwe muri Libani yese ifunga n'umuhoro wa Hormuz bagiye kugana umuhoro wa Hormuz ufunze no bari bawufunguye ngariko byatewe na Israel ubwayo Iran says it will reclose the Strait of Hormuz. This comes just days after the critical waterway reopened in the wake of that deal between the US and Iran. But now Iranian state TV says the military has issued an order to shut down the waterway in response to Israel's continued strikes in Lebanon. Lebanon says ni Iran yatangaje ko igiye kongera gufunga umuhoro wa Hormuz nyuma y'ibitero bya Israel kuri Libani ndabigarukaho atari byo gusa ariko Uburusiya nabwo turaza kuvuga ibyabaye hagati y'Uburusiya na Ukraine murabizi neza ko ibi ngibi nabyo ari ingenzi kubimenya Uburusiya nyuma y'ibitero bwagabweho na Ukraine byibasiriye Moscow bagize gutya bamanura irimbuka tugitirimbuka Orchnik missile Orchnik zarashwe muri Ukraine maze Kiev ihinduka umunyota so gusa Donetsk abasikari ba Russia basa n'abacopaguye cyangwa se abahondaguye abanya-Ukraine maze agace ka Donetsk kari gasigaye nko barakigarurira nko kugaragaza neza cyane ko Russia gifite imbaraga zikomeye cyane imbere ya Ukraine nta mwana usyaravoma niko bavuga mu Kinyarwanda ni muri make Ukraine nta bushobozi ifite bwo guhangana n'Uburusiya ngo babe babona insinzi byibura wenda n'agace runaka
twose Uburusiya bushatse ngo badukorera cyangwa se kutwigarura byako kanya. Ariko Uburusiya ngo reka buvuge bufite icyo bushingiyeho, iki ni uburinzi bw'ikirere bushyashya bashyize hanze bujye gutangira guhangana n'indege zitajya pilote za Ukraine, indege z'intambara, missile ballistic, cruise missile ndetse n'ibindi byose bizakibasira igihugu cy'Uburusiya. Uburyo bushya buhatse iki, bumeze bute, burusha iki S400? Ndabikubwira byose ko bizakabaye. Ngewe ndi Mungu wa Kamanzi w'Uruwande, ngo ikaze mutende ku nsozo nk'ibisanzwe, ikaze kuri mwese nk'ibisanzwe. Nivyo ikomeje kuvuga mu karere k'Urasirazuba bwa hagati, buryo bwabyo bikomeje kuba agatereranzamba, ari nako bimeze none mu majyaruguru y'isi ngo Burusiya na Ukraine nayo ikomeje kuba agatereranzamba. Rero muri Urasirazuba bwa hagati Israel ikomeje kurasa muri Libani, ariko nayo ku rundi ruhande ntabwo biyoroheye kuko abanya-Libani bo muri Hezbollah bavuga yuko batazihangana nubwo bashyigikiwe na Iran, nabo ubwo bagaragaza neza ko bafite ubushobozi bwo gukomeza kurwana na Israel mpaka Israel ifashe ikindi cyemezo giteye cyo gukomeza kuba gutaka bwa Libani. Ibyo amasezerano y'amahoro hagati ya Libani na Israel we kwibabwira Hezbollah, kuko Hezbollah ivuga yuko ayo masezerano y'amahoro atateganya kuvanwa kw'ingabo za Israel ku butaka bwa Libani ameze nk'ubusa nta kintu bayabonamo, keretse Israel ifashe icyemezo cyo gukura abasirikari bayo ku butaka bwa Libani. Nicyo gihe cyonyine Hezbollah ishobora kuvuga iti okay, we just talk, dushobora kwita tugiye icyo tuvuga noneho. Intambara ya Libani na Israel yongeye kuvuka kandi izana ingaruka mbi cyane. Urusaku rw'ibisasu bya Hezbollah n'indege zitajya pilote za FPV byashenye ibirindiro bya gisirikare za Israel mu majyepfo ya Libani mu ijoro ryose, bihitana komando ukiri muto ndetse bikomeretsa abasirikare barenga 10 muri kimwe mu bitero bikomeye cyane kuva aho imirwano iheruka itangiriye. Iyi myigaragambyo cyangwa se imirwano yatumye Israel yongera kwihimura, nayo irushaho gutera ubwoba ko hari ikindi kintu giteje akaga kiraza kuba kuri Libani nkuko bivugwa n'ingabo za Israel. Sergeant First Class Nia Ben Ahli w'imyaka 21, umusirikare wo mu itsinda ry'abakomeye rya Morgron rya Commando Brigade, akaba n'umuturage wa Kam Maharal, yishwe n'icyo gitero cya nijoro. Igisirikare cyavuze ko iki gitero cyabaye hagana saa 7:30 za mu gitondo bwa Hezbollah yateraga ibisasu bya roketi hamwe n'indege zijya pilote. Ibisasu byibasira ibirindiro bya gisirikare bya Israel hafi y'umudugudu wa Kafal Benit mu karere ka Nabatieh mu majyepfo ya Libani. Ingabo za ADF zavuze ko ibi mirwano yakomerekeje abasirikare 13. Ingabo ebyiri ziracyameze nabi cyane, umwe yakomeretse mu buryo buciritse mu gihe abandi 10 bakomeretse mu buryo buri hagati na hagati. Abakomeretse bose bajyanywe mu bitaro kugira ngo bavurwe kandi imiryango yabo yamenyeshejwe nk'uko byatangajwe n'igisirikare. Mu rwego rwo gusubiza icyo gitero, ingabo za Israel nazo zagabiye ibitero byo kwihimura ku buryo kuzingabo za ADF zavuze ko ari ibikorwa remezo bya Hezbollah mu gace ka Nabatieh byarimbuwe. Igisirikare nticyahise gitangaza ingano y'ibikorwa remezo cyangwa se ibyangirijwe, ahubwo cyavuze ko byari bigamije kwangiza ubushobozi bwa Hezbollah muri ako karere nk'uko itangazo ryabashyize kuri X ribivuga. Rupere ukaruje umunsi umwe gusa nyuma y'ikindi gikorwa cy'ubwicanyi cyakozwe n'ingabo za Israel mu majyepfo ya Libani. Mbere yaho ingabo za ADF zemeje ko Staff Sergeant nanone Yoav Kene wo muri batayo ya 52 ya 4001 Armored Brigade, di brigade ishinzwe iby'imodoka, rimo basirikari rero bane baguye mu gitero nyuma y'igitero cya Hezbollah cyagabwe ku kifaru cya Israel cyakoraga hafi ya Kefal Benit. Nkuko iperereza ryakozwe n'igisirikare bigaragaza, iki gifaru cyarashwe n'iraswa rya Hezbollah rishobora kuba ryaraturutse ku gisasu cyo kurwanya ibifaru ndetse n'indege itagira pilote. Bivuguruza raporo za mbere zavugaga ko iki gisasu gishobora kuba ngo cyaraturutse ku ikosa rya tekinike, kikaba ari igisasu ngo cya Israel baje gusanga ari igisasu cya Hezbollah. Icyo gitero cyanahitanye Lieutenant Colonel Dole Gadal ya Ben Simon, n'umuyobozi wa batayo ya 52. Amazina y'abasirikari babiri basigaye baguye muri iyo myigaragambyo ntigeze atangazwa ku mugaragaro. Ingabo za ADF zavuze ko itsinda ry'ingabo ryakoreraga hafi ya Al Tehel mu rwego rwo gukomeza gushaka ndetse no gufata inyubako nini ya Hezbollah yo munsi y'ubutaka. Bivuga ko yubatswe munsi y'umusozi ukomeye, navyo bivuga ko byabaye umwanya utoroshye cyane ku ngabo za ADF.
bitewe n'ibitero bya Hezbollah. Ibyiringiro z'amahoro ararambye muri Asazo rwagati birimo kwiyongera nkaho bidashoboka mu gihe Iran isinya amasezerano y'amahoro, ariko mu kandi kanya abayishyigikiye nka Hezbollah bakomeza gukora ibitero mu majyaruguru ya Israel ndetse no mu majyepfo ya Libani. Amasezerano agomba kuhagera, niko Iran ivuga. Uwitwa Muhammadi yagize ati turashaka kumenya, bagomba kuduha amakuru yemewe, ntabwo buri minota 5 isohoka ifite umwanzuro mushya n'amagambo mashya. Iran n'abanyamerika bararangije, ni byiza muri Libani ntabwo birarangira ku buryo bugaragara. Israeli ntishimiye icyemezo cya Washington cyo guhagarika intambara na Iran. Ubu noneho yahinduye intego yayo ijya ku ruhande rwayo rwo mu majyaruguru, yongera imbaraga mu mirwano n'umutwe wa Hezbollah wo muri Libani. Mu gihe kandi ibintu biri ku mupaka wa Israel na Libani bikomeje kwiyongera, hari ikindi gice cy'ubwicanyi cyabaye mu ijoro nanone rimwe mu majyepfo ya Libani nk'uko bivugwa n'igisirikare cya Israel. Ayinde gitagira umuderevo ya Hezbollah yateye ingabo za Israel mu mudugudu wa Kafar Tabnet maze bagakomeretsa, nabyo byavuyemo igitero cyo kwihimura cyakozwe na Israel. Igitero cyakoreshejwe indege za F-35 bakarasa Libani, ari nabyo bivuga ko bahitanye abantu bajya kuri 16 muri iki gitero. Bakimara gukora iki gitero, Iran yahise ifunga umuhora wa Hormuz kw'indi nshuro, ivuga ko umuhora wa Hormuz udashobora na gato ukomeza gufungurwa nyuma y'uko bawufunguye kubera icyemezo cy'amasezerano y'amahoro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Kandi icyo cyemezo cyari kirimo ko agace ka Libani cyangwa se igihugu cya Libani kigomba guhabwa umutekano wuzuye. Kuba rero umutekano wabuze, Iran yahise ifata icyemezo cyo gufunga Hormuz. Iran yavuze ko igiye kongera gufunga umuhora wa Hormuz. Ibi bibaye nyuma y'uko umuhora wari wafunguwe bitewe n'amasezerano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran. Amasezerano yagenaga uburyo amakimbirane agomba kurangira. Ariko Iran mu itangazo ryashyize ku itangazamakuru yavuze ko bagiye kongera gufunga aya mazi cyangwa se umuhora bitewe n'uko ibitero bya Israel bikomeje kwibasira Libani. Libani abantu 16 barishwe mu gitero cya Israel. Iki ni ikinyamakuru CNBC News kigaragaza neza ko Iran koko igiye gufunga umuhora wa Hormuz cyangwa se yahise itangira gufunga umuhora wa Hormuz nyuma y'ikosa rikomeye bivuga ko ryakozwe na Israel ryo kongera kurasa muri Libani. Kandi Iran yaravuze ko itazabyihanganira ibyo komeza kurasa muri Libani mu gihe amasezerano y'amahoro ibyo ateganya byose bidashyizwe mu bikorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Wanyemera gato tukajya kuri IRGC ubwayo n'umuburo bahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kutoroshye. IRGC bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bagomba kuvana ingabo zabo hafi ya karere. Amashusho ya mbere ubu ngubu yasohotse. Ingabo za Iran zirimo gutanga umuburo uteye ubwoba ku bwato bwose buri hafi y'umuhora wa Hormuz. Zitegeka amato kwirinda kujya muri imwe mu nzira z'ubwato zikora cyane ku isi. Aya mashusho kandi yasakaye cyane ku mbuga nkoranyambaga asa nkaho ari umuburo uteye ubwoba. Aje nyuma y'amasaha make gusa Iran itangaje kumugaragara ko ifunze inzira y'amazi y'ingenzi. Ibi kandi ari ukwiyongera gukomeye kw'amakimbirane mu kigobe cy'inyanja y'Abapersi. Muri video umutwe w'ingabo zigana mu mazi Islamic Liberation Guard Corps ugaragaza utanga ubutumwa bw'uburinzi ku mato y'ubucuruzi n'aya gisirikare akorera mu kigobe cya Persi. Nkuko IRGC itangazo ryabo ribivuga, inzira ya Hormuz yafunzwe ku buryo idashobora gutwara abantu mu mazi kandi amato yahawe amabwiriza yo kutagera muri ako gace. Ingabo zaburiye ku bwato ubwo aribwo bwose bugerageza kwinjira muri uyu muhora, bwaba bushinzwe umutekano cyangwa se bwaba ubwa gisirikari bwaba ubw'ubucuruzi, bwose bwishyize mu kaga. Uyu muburo ukurikira itangazo ryabanje ryatanzwe ku mugaragaro n'icyiciro gikuru cya Iran cya Katam Alan Abia, ubuyobozi bukuru bw'ingabo zihuriweho. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara bagaragaza yuko Iran igaragaje ko ifunze neza uyu muhora wa Hormuz kuri iyi nshuro bitewe n'icyo Tehran yavuze ko ari Amerika yananiwe kubahiriza amasezerano y'ubwumvikane aherutse gusinywa hamwe n'ibikorwa ngo by'ubugizi bwa nabi bya gisirikari za Israel bikomeje mu majyepfo ya Libani. Nkuko igisirikari cya Iran kibitangaza, ibikorwa bya Israel muri Libani gukomeza kohereza ingabo zayo mu majyepfo y'igihugu nibyo Tehran yavuze ko ari ukwica amasezerano yo guhagarika imirwano inshuro nyinshi, ngo ni ukutubahiriza ingingo ya mbere y'amasezerano yasinywe hagati ya Amerika ndetse na Iran. Icyo Iran ivuga ko idashobora kwihanganira. Abayobozi ba Iran
bavuze ko ibi zabaye byateye gufata icyo bise intambwe ya mbere mu gusubiza ku byaha bivugwa ayo intambwe guhagarika umuriro wa Hormuz. Tehran yashyizeho umukono ku ya 15 Kamena na Perezida wa Amerika Donald J. Trump, naho Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian agaragaza ihagarikwa ry'ibikorwa bya gisirikare byihutirwa kandi birambye hagati y'impande zombi n'abatinkorwa bazo. Ingingo ya mbere no muri aya masezerano kandi yongera gahunda yo guhagarika imirwano ikwiyomba kugera muri Libani, itegeka impande zose kwirinda ibikorwa bya gisirikare mu gihe ziyubaha kuba busugire bw'ubutaka bwa Libani. Rero mu gihe ibitero gikomeje, Iran iti ntabwo dushobora kubyemera. Ubuyobozi bwa gisirikare bwa Iran bwanaburiye ko gufunga umuhora wa Hormuz ari intangiriro gusa y'igisubizo cyabwo, bivuze ko hashobora no kubaho ibitero bya gisirikare. Bivuze ko izindi ngamba zo kwihorera zishobora gukurikiraho mu gihe Israeli ikomeza ibikorwa bya gisirikare muri Libani, cyangwa se niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinaniwe kubahiriza ibyo Iran ibona ko ari inshingano zayo nk'uko amasezerano biteganya. Nyuma y'uko amashusho ya mbere y'umuburo wa RGC akwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga ku isi yose, iyi mirwano yongeye gusa nkaho ikurura impungenge ku mutekano w'imwe mu nzira zari zidutangiye gutwara petroli ku isi. Abantu batangiye kwihweza cyangwa se no gutekereza ko ibiciro bya petroli bigiye kugabanuka, kumva yuko noneho ingufu ziyo kongera guhetana cyane. Ibyo ngiye gutera ubwoba bwinshi no kwibaza niba ahubwo akaga katagiye kuba kaga ku rwego rukomeye. Nyamara rero JD Vance, Visi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe avuga yuko ibikorwa bikorwa na leta ya Israeli koko bibangamiye umutekano bikabangamira n'aya masezerano. Agamya neza cyane ko ibi bikorwa batavyishimiye ibyo Benjamin Netanyahu n'ingabo ze bari gukorera muri Libani, bigaragaza neza ko batafite uruhare cyangwa se batafite inyungu, batishimiye iby'aya masezerano y'amahoro, basa naho bashaka kutobera Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo Donald Trump bigaragare neza ko ari guseba. Basebye Donald Trump, nyamara bifuzaga ko amasezerano atanga icyo twakita icyizere. Ati dutegereje imbaraga hamwe n'Abanya-Irani, Abanya-Pakistani, kandi dusobanukiwe ko Abanya-Irani banyuze mu bihe bikomeye cyane. Rero banyuze no gutaka bwa Pakistan. Rero urabizi tuzajyana ibiganiro bibiri by'ingenzi mu buryo bukwiriye. Hari byinshi byo kuganiraho kandi tugiye kubiganiraho byose. Intambara muri Libani ko bwana isa nkaho ikomeje gutera ubwoba bwo guhagarika inzira yose. Gahunda ya Amerika ni ugukora iki kuri kino kibazo? Mariko n'ikipe yose bagiye bareba ibiri kubera muri Libani, ndetse nivugwa kuri bariya muzukuri ibintu birimo kugenda neza aho ngaho. Ibintu biragaragara bizaba ari ibintu biziye kuba byiza cyane. Byaragaragaye ko urabizi Israeli gukomeza kurasa muri Libani ntago ari ibintu byiza. Intego nyamukuru ni ugukomeza kubasha gukomeza uburyo bwiza. Ikibazo gikomeye nuko nta muntu numwe uzatakaza agace kandi ngo wenda ave hariya. Ushobora kuba ufite ikibazo cy'ishobora kubukorwa ariko nicyo gishobora gutera inkeke zikomeye cyane, ariko turabyigaho cyane kugira turebe niba dushobora kugira icyo tuyikora. Abantu barimo barakora kandi ibintu birarushaho kwitabwaho cyane. Mbere yaho JD Vance nyuma y'isinywa ry'amasezerano yari yagize ati ndatekereza ko gahunda y'amahoro ya Perezida muri Iran imaze kwemerwa kwera imbuto nyazo ku baturage ba Amerika. Mu ijoro ryakeye utubarrel miliyoni 12.5 twa petroli twanyuze mu nzira ya Hormuz. Ibyo ni byinshi kuva intambara yatangira. Ibiciro bya petroli byagabanutse hafi ku rugero rw'ugereranyije n'intambara igihe yatangiraga. Ibiciro bya essence byamanutse munsi y'amadolari 4 kuri litiro uyu munsi rero ku nshuro ya mbere kuva intambara ibaye. Kandi icy'ingenzi nuko izakomeza kugabanuka cyane bitewe nuko ibiciro bya petroli biri hasi ku giciro gito. Uruhande rwa gisirikare Abanya-Irani mu ijoro rya kabiri rikurikiranye nta bwato barashe mu muhora wa Hormuz. Kugeza ubu barimo kubahiriza intego yabo, kandi kuri iki gikorwa cyo kuzitira cyangwa se inkumirizi yacu CENTCOM nawe yemereye amato agera mu majyaruguru arenga 10 akagera ku nkombe za Iran. Bityo rero turimo kandi kubahiriza irangira rya blockade yacu muri kara gace. Uruhande rwa gisirikare rero hari ibintu bike bikiri ukuri kandi bizabukuri. Abanya-Irani bazohereza amasezerano asigaye cyangwa se batazabahiriza. Icyambere gahunda yabo ya kirimbuzi igomba kurimburwa burundu. Ubushobozi bwabo bwo kugera kuri uranium bugomba kuvurangira
kugira batazajya kuri izi uranium nyinshi, kugira bazaza gukora intwaro za kirimbuzi. Ibyo bikoresho bigomba guhimburwa. Igisirikare cyabo rero gisanzwe cyararimbuwe, ubushobozi bwabo bwo kukangisha abaturanyi babo buracyari hasi cyane. Noneho turareba niba biteguye kubahiriza intambwe ikurikira y'umugambi w'amahoro wa perezida. Nk'uko mwese mubizi, igice cy'umugambi w'amahoro, igice nk'ibi nkeka ko cyavuzwe nabi cyane na bamwe mu itangazamakuru n'igitekerezo cy'uko Abanya-Irani mwabona ibyiza byose. Uzumva bavuga ngo miliyari 300 z'amadolari cyangwa se miliyari 24 z'amadolari cyangwa se umubare w'amafaranga runaka. Kandi ikintu cyoroshye nuko uburyo bwonyine Abanya-Irani babona ubwo butunzi nta n'igice na kimwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kizavayo. Amerika mu bihe byayo byose, ahubwo uburyo bwonyine babona inyungu yari yo yose muri ubwo bucuruzi nuko bubahiriza byuzuye, bagahindura imyitwarire yabo. Bityo rero bafite inyungu kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba Abanya-Irani badahinduye imyitwarire yabo, igisirikare cyabo nk'umushinga wabo w'intwaro za kirimbuzi bikarimburwa. Niba ramuka rero bahinduye imyitwarire yabo, bazagirana umubano umeze nabi muri Leta zo hagati, kandi niba yakora neza bazagirana umubano mwiza n'abaturage bo muri karere muri rusange. Iyo rero niyo nsinzi ku baturage b'Amerika no kuri perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hatitawe ku mahitamo Abanya-Irani bahitamo. Birumvikana ko twifuza ko bahitamo uburyo bukwiye, ikintu gishimishije kuri iyo systeme yabo. Kandi ndatekereza ko ari ngombwa ko Abanyamerika basobanukirwa ingingo by'umwihariko nuko hari amacakubiri akomeye mu gihugu cyabo kubijyanye n'uburyo bwo gukomeza. Kandi icyo twabonye mu mezi abiri ashize nuko abantu bashyira mu gaciro muri gahunda ya Iran, abantu bashaka guhindura umubano wabo n'uburasirazuba bwo hagati ndetse n'imbere mu isi yose. Abo bantu barimo gutsinda icyo gitekerezo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashaka ko abo bantu batsinda impaka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashaka kugira umubano mwiza, ariko kugira ngo ibyo bishoboke Abanya-Irani bagomba kwitwara neza. Kandi niba badakora neza nk'uko twabivuze mbere, nta nyungu na zimwe babona muzo bashyize hanze. Rero icyo nabasaba mwese no kugaragaza mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ari guha Iran amafaranga menshi, kandi ndetse n'inyungu z'ubukungu, ibihano, ubufasha n'ibindi bizanwa n'aya masezerano mu gihe Iran ariko yohereje ibyo yiyemeje. Rero hamwe n'ibyo ndashaka kubashimira mwese. Ni byiza kuba ndi kumwe namwe muri kino gitondo, kandi nakwakira ibibazo bimwe hano. Ukoze bwana Visi Perezida, nifuza gusaba igisubizo ku kuntu umaze kuvuga. Wavuze ku buryo bw'ubuyobozi bwa Iran ngo burimo guhinduka, ariko si biratanga iki? Bwana JD Vance yamishe neza ko ubutegetsi bwo muri Iran burimo guhinduka kandi gutanga isura nziza cyane. Icyakora Vance ahamya neza ko Iran izungukira cyane gusa mu kuba yubahirije ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika basinyanye, ariyo masezerano yo guhagarika ngo ibitwaro bya kirimbuzi ndetse no kuba batazigera na rimwe babigeraho. Dukomeje rero ku bindi biri kuvugwa muri kano karere uko burasirazuba bwo hagati, Al-Arachi ndetse n'abandi bayobozi bageze indani muri Swiss aho giye kwitabira ibiganiro. Cyakora bajyana ubutumwa bwihariye cyane bwivugira. Iki ni cyo gihe intumwa zo ku rwego rwo hejuru za Iran zageraga mu biganiro z'amahoro mu Busuwisi, ariko ntabwo zigeze mbere zibutsa uburyo zagenda, ahubwo zabanje kwibutsa Abanyamerika ubugome bwabo mu ntambara. Ubwo indege yageraga hasi, hari ikintu kimwe cyagaragaye kandi cyakuriye abantu benshi ku isi. Ni igiki rero? Ishushanyijeho cyane ku ruhande rw'indege, igishushanyijeho n'urwibutso ruteye ubwoba rw'imwe mu makuba akomeye cyane mu ntambara yamaze iminsi 40 hagati ya Amerika ndetse na Iran. Nk'ishuri ryarashweho indege yari itwaye itsinda rikomeye rya Iran rishinzwe ibiganiro, barimo Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko Mohamed Bagal Galibaf, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Abbas Arachi, Guverineri wa Banki Nkuru Abdul Nasser Harmati, ndetse n'umunyamabanga mukuru wungirije w'inama nkuru y'umutekano w'igihugu Ali Akbar Bagal, na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'abaminisitiri w'Ububanyi n'Amahanga bakomeye cyane wungirije. Nk'uko televiziyo ya IRB yo muri Iran ibivuga, itsinda ry'intumwa ubwaryo ryahawe izina ry'ibanga Minabe 38 mu rwego rwo guha icyubahiro abaguye mu iterwa ry'ibisasu mu ishuri rya Minabe byatewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bufatanye na Israeli. Iyo ndege ubwayo nayo yagiye ifishushanyijeho rero iryo zina Minabe 38. Intumwa zageze i Zurich mu cyiciro cya mbere cy'ibiganiro za tekinike na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hakurikijwe amasezerano y'ubwumvikane y'ingingo 14 yafashwe ku ntangiriro z'iki cyumweru. Amasezerano agamije kandi kurangiza intambara yo gutuza urasirazuba bwo hagati no kuboha amahoro.
hanyuma Minabo school strike cyangwa se ibitero byagabwe kuri Minabe byagabwe itariki 28 Gashyantare ishuri ribanza rya Shagala Tayeb riri mu mujyi wa Minabe muri Iran ryarashwe ibisasu bibiri ku munsi wo gutangiza urugamba rwa gisirikare hagati ya Amerika na Israel barwanya Repubulika y'Isilamu ya Iran. Igitero cyahitanye nibura abantu 175, abenshi muri bo bakaba ari abana b'abanyeshuri bari hagati y'imyaka 7 na 12, abarimu bari mu bapfuye hamwe n'abavyeyi benshi bihutira rero kugera aho byabereye bagerageza kurokora abana babo. Amasho yatunguye cyane. Nyuma y'ibyo byose Perezida wa Amerika Donald J Trump yavuze ko bishoboka ko ibyabaye byabanga ari igikorwa cy'impimbano. Ariko Washington nyuma yavuze ko iyi myigaragambyo ari kosa ribabaje bivuga ko rifite isano n'ubutasi budafite ishingiro cyangwa se bushaje. Isoma ry'ibanze ryakozwe n'igisirikare cya Amerika ryagaragaje ko ingabo za Amerika arizo zagize uruhare muri kino gitero cyagabwe ku bana. Nyuma yaho Pentagon yatangiye iperereza rya gisirikare rya RIA 15/6, iperereza ryemewe n'umuyobozi rigamije kumenya neza ibyabaye. Bagaragaza uburyo abasivili batewe no gutanga inama ku buryo ibikorwa nk'ibishoboka kutongera gukorwa, amakosa yakoze kugira ngo akosorwe. Nk'uko NPR ibivuga, iperereza ririmo kuyoborwa n'umusirikare mukuru utari mu itsinda ry'abayobozi kugira ngo habeho ubwigenge bw'iryo perereza. Amakuru ya NBC News yo ku 20 Kamena yatangaje ko ubuyobozi bukuru bwa Amerika bwarangije iperereza kandi ko abayobozi bakuru ba gisirikari bari barimo gusuzuma ibyavuye muri iryo perereza bya nyuma. Hagati Trump yavuze ku byabaye ku ya 17 Kamena avuga ko nta muntu n'umwe wibasira ishuri nkana, ariko Iran irahakana ibisobanuro byatanzwe ngo ko byarakozwe mu buryo bw'impanuka. Muri make ngo ibisasu bya Tazungezanika byaguye kuri iryo shuri ku buryo bw'impanuka batabipanze. Nisubanye n'amahanga wa Iran ya Basrachi yakomeje gusobanura ko igisasu cyatewe n'igitero cyakozwe na Amerika ku bushake kandi bakigabye kuri kiro kigo kuko bari bazi neza ko kimwe abana bafite akazoza kazaza bashobora kuzavamo abayobozi bashobora kuzabangamira leta zunze ubumwe za Amerika ni genocide mwakoreye abanyeshuri. Ninkujyana muri Russia na Ukraine unyihanganire kujyana navyo ubimenye kuko ni ibitero bikomeye cyane bikomeje kwibasira igihugu cya Ukraine nyuma nayo ibitero bikomeye cyane bakoze bikibasira Moscow. Urusiya bwemeza ko bugeze ku ntambwe zikomeye ku rugamba mu gihe imirwano ikomeje kwiyongera muri Burasirazuba bwa Ukraine. Butangaza ko hari intambwe y'ubutaka bwigaruriye bwo muri Ukraine aho Ukraine yatakaje ubutaka bwinshi. Kimwe mu bice byinshi by'intambara byatewe bakoresheje drone zitagira indege zitagira pilote. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya ivuga ko ingabo zayo zateye imbere cyane mu nzego nyinshi z'imirwano mu masaha 24 gusa ashize, cyane cyane mu mujyi yo mu Burasirazuba bwa Ukraine ya Konstantinivka, Krasy Limiane nk'uko bivuga na Moscow. Ingabo zo mu itsinda rya Battle Group zafashe inyubako 94 mu gace ka Konstantinivka, maze Ukraine itakaza abasirikari bajya kuri 95 mirwano yari irimo kubera mu mujyi ndani. Ingabo z'Uburusiya kandi nazo zivuga ko zikomeje ibikorwa byo kurwanya ibyo zivuga ko ari ibice bitandukanye bya gisirikari cyangwa se ibice bitandukanye bya brigade 28 ya Mechanized Brigade ya Ukraine mu gice cy'amajyepfo. Ubwo hatangiraga rero ngo ibikorwa byo gufata Konstantinivka, bakoze ibikorwa bishoboka byose kugira ngo bigarurire akarere muri rusange kandi byatanze ngo umusaruro ugaragara. Mu mashusho yashyizwe hanze n'igisirikare cya Russia cyagaragaje neza ko ibitero bivugwa byibasiriye ibigo by'ingufu n'ubwikorezi aho bakorera ibikorwa n'ahantu ho kubika ibintu afitanye isano na gahunda ya Ukraine yo gukoresha indege zitagira abapilote. Moscow ivuga kandi ko ibitero zagabwe nanone ku bice by'agateganyo byakoreshejwe n'ingabo za Ukraine n'abarwanyi b'abanyamahanga mu duce 54 dutandukanye two muri Ukraine. Minisiteri y'ingabo yakomeje gutangaza ko ingabo za Ukraine zahitanywe na bino bitero ku murongo w'imbere ku rugamba byibura ahantu hose ari abasirikare bajya ku 1370 baguye mu ntambara amasaha 28 ashize. Dukurikije uko Uburusiya bwabigaragaje, igihombo kikuyemo abakozi barenga 120 bo mu majyaruguru no mu burengerazuba, abarenga 45 bo mu majyepfo, abajya kuri 300 bo mu gice cyo hagati, abarenga 140 bo mu Burasirazuba n'abasirikare bajya kuri 50 mu gace ka Dnipro gakorera mu igisirikare cya Ukraine. Muri Krasy Limani honyine ingabo z'Uburusiya zivuga ko zahamaze kwicira abasirikari ba Ukraine bajya kuri 30 kandi zigasenya ibikoresho byinshi bya gisirikari.
birimo imodoka y'intambara ya Jura ikamyo itwara imizigo, systeme y'imbunda ya Paladin yakozwe muri Amerika ifite uburebure bwa milimetero 155, ikaba narimbiye ku rugamba hamwe na systeme esheshatu za robo zo ku butaka. Mu rwego rwo kurinda kandi ikirere, Uburusiya bwatangaje ko bwafashe ibisasu 13 by'indege ziyobowe, ibisasu 2 bya HIMARS n'indege 740 zitagira abapilote zo muri Ukraine, byose babirimaguye mu masaha ashize. Ibi bikaba rero bishimangira ko intambara z'indege zitagira pilote zikomeje kwiyongera mu ntambara iri muri Asirazuba bwo hagati. Nyamara Uburusiya nanone bwari bwarateguje Ukraine ko igomba kubabara cyane mu rwego rukomeye bitewe n'ibisasu Ukraine yohereje bitwawe n'indege zitagira pilote byibasiriye igihugu cya Russia muri Moscow, murwa mukuru, byibasiriye ahari icyo twavuga nk'umutungo cyangwa se aho twavuga ko hari itunga rya Russia bijyanye n'ingufu. Rero n'Uburusiya bwahise buteguza Ukraine umubabaro. Masaha ashize mu murwa mukuru Kiev, amakuru aremeza neza yuko Uburusiya bwahagabye ibitero biremereye, ibitero bikomeye, arizo bitero wavuga ngo bizimbatura abagabo. Bikaba ari ibitero byibasiriye ibice bitandukanye bya Kiev, aho Uburusiya bwakoresheje misile za Oshnik, misile zidasanzwe. Uburusiya busanzwe buvuga ko ari misile zifite ubushyuhe burenze ubwizuba inkubwe 4000. Iyi misile ijya kubitwa muri Ukraine, Volodymyr Zelensky yavuze ko bwari Vladimir Putin ngari umugome w'amateka kuko akora ibikorwa bibi cyane byibasira. Bivuga ko byibura abantu bagera kuri 13 bahise basiga ubuzima, abandi bagakomereka, nubwo imibare ya mbere yabanje gutangwa kari abantu 4 bahise bahasiga ubuzima. Gusa ibyangiritse byo biracyakurikiranwa bitewe ni izi misile ballistique zirimo na Oshnik missile zirezwe muri Ukraine Kiev. Natwe turacyakomeza gukurikirana kamwe ku kandi ndaza kubwira. Nyamara Uburusiya bwo buravuga ko bwashyize hanze systeme nshya yo kurinda ikirere izajya irinda ibisasu nk'ibyo ngibyo bituruka muri Ukraine. N'Uburusiya bwavuze ko bashyize hanze iyi systeme. Ni systeme igezweho cyane yo gukumira za misile. Ni imbere mu mutwe munini w'ingabo z'Uburusiya hari intwaro abantu rero bake cyane babona, ariko ngishobora guhitamo ibizava mu ntambara y'ejo hazaza uko bizaba bimeze, izagenda ejo hazaza ninde uzatsinda runo rugamba. Ni intwaro nziza cyane kandi igezweho, wayita nouveau modèle, intwaro nziza cyane. Yamakuru Military Watch kivuga ko Moscow ikoresha uburyo bwo kurinda ikirere buzwi kuba bugera mu ntera ndende, ikaba ikingira bimwe mu bikoresho by'ingenzi cyane by'igihugu muri Russia. Hanyuma uburyo bw'uburinzi bw'ikirere bw'Uburusiya bukaba ari uburyo butandukanye cyane nubwo ari busanzwe buzwi. Indege ya A-35 niyo iri ku rwego rwo hejuru mu ishami ry'Uburusiya rirwanya ibisasu bya misile, ikaba ingana n'ingabo za Leta Zunze za Amerika zishinzwe kurwanya ibisasu bya misile cyangwa se THAAD, uburinzi bw'ikirere bwabo. Systeme yo kurinda ibisasu bya misile yatangiye gukoreshwa kuva mu mwaka wa 2019 THAAD. Kurinda rero ikirere kwa Moscow n'ibindi bikorwa remezo by'igihe cyane bw'ubuyobozi bw'igihugu babirinda ibisasu bya misile ni uburyo bwiza cyane. Bazanye uburyo bwo kurinda n'ibisasu bya ICBM, intwaro za hypersonic, ibyogajuru, n'indege za drone n'indege z'intambara. Systeme mu bwoko bwa classified ifatwa nkaho ifite urari rukomeye cyane mu kurinda Moscow. Kandi aho iyi mbunda ibereye akaga gakomeye n'uburyo ifite za interceptors ishobora kurasa ibiri mu ntera y'ibirometero 100 mu kirere, bikabigaragaza neza cyane uburyo ikazemo. Bivuga ko ifite ubushobozi bwo kurwanya ibisasu birenga biri mu kilometero birenga 1000 ugereranije n'inzira zimwe na zimwe z'ibisasu bya misile. Hanyuma urebye imiterere yayo, ubu buryo bwa A-35 bwinjiye mu rugamba nyuma gutsindira ibizamini bivuye mu ishami ryayo ritwara rikurikirana ibyo mu kirere. Imbere muri systeme hari uruvange rukomeye rwa radar zigendanwa, interceptors zihuta cyane, hamwe n'umuyoboro w'ingabo ukoresha ikoranabuhanga ubasha gukurikirana no guhangana n'ibibazo byinshi icyarimwe. Ikindi kandi bitandukanye na systeme zisanzwe zo kurinda ikirere ku butaka zigenewe kurasa mu kirere za ndege ndetse na za misile, A235 yubatswe ku bw'ubutumwa bukomeye cyane kandi no gusenya imitwe y'intambara ya misile igenda ku muvuduko uteye ubwoba, kandi ikazitanga izo misile mu birometero byinshi 1000 byose. Uzi ko Uburusiya rero kugaragaza icyo twakita igisya ku mirongo y'imbere ku rugamba bizatuma Uburusiya bukomeza kwihagararaho mu gihe urugamba rwaba ruyisatiriye cyangwa se ihanganye n'ibihugu bikomeye nka Leta Zunze za Amerika. Nanjye ni akatari amagara barahaha. Dukomeza gukurikirana ibera hirya no hino ku isi, muri make tumenye neza ngo urugamba rwo kuba
rurarangira rute aho muri Avuga ndetse no muri Rusiya na Ukraine. Komeza kubana natwe ugira ibihe byiza, amahoro.